Boom, boom. Yes, wapenzi watazamaji, washabiki wetu wote, natumaini mpo sawa kabisa. Ibane, series mpya kabisa hiyo inakuja, na natumaini tutakuwa pamoja. Tulioanza na Nyota Njema mwanzo mpaka mwisho. Natumaini tutaendelea na hiki kidude ambacho kinaanza tena siku ya leo, ambacho kinaitwa Nomination. So ni movie nzuri kabisa. Nibane, kama unaikubali tuandikie hapo kwenye comment, tuambie tupo pamoja. Yes, kama tupo pamoja tuandikie hapo kwenye comment, tuambie tu tupo pamoja. Natumaini tutaendelea vizuri kabisa, na kama una pendekezo yoyote unaweza ukatuambia hapo kwenye comment, na tutasikiliza. Tunawapenda sana. Thanks.